nurses, at saglang frontliners mabilog gayato, asasawog at magmalasakit kay katamo kaniting pandemya. At ding hanggang masakit ang iapektuana kaniting virus, ing kumayang nalasanang malalagwa. Magdawon kapasalamatan kang bedaring karelang pamilya, ding lectors at commentators. Para king birthday ng Jerome Grijaldo, para king special intentions kang bedaring karelang pamilya, Mr. Rodolfo at Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis Atioli Pineda, Board Member Maylin P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Aurora Manuel, Zenaida Bansil, Flora Lynn Simulan, at Francis Ray Bansil. Para king malagwang kapaldanan dari, Agustin Nelson Vito, Bernadette Lim, Jello Layo, Rose Layo, Melencia Lajo, Lalaine Lacanlali, Noel at Loida Lacanlali, Noli Marcelo, Ryan, Eric, Gabriel at Marga Songko, Rodel, Edith at Jeff Mungkal, Alberto David, Edna Austria, Leonora Dizon, Maria Cristina Aromi, Basil Bansil, Noe Absede, Estela Morales, Jesus Ligtao, Ernesto Dabu, Valeriana Pelayo, at Victoria Mani. Ganakantala naman din kaluburan kang umiyang nabi, lalong-lalo na Milo Paule, Ronnie Santos, Lali Santos, Ludovico Lazate, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Evelyn Leri, Eugene Vito, Leticia Managa, Sel Kapulitan, Jose Lacson, Rosalina Lacson, Beatriz Mercado, Marcela Dizon, Bando Manguera, Cory Manguera, Nardine Dizon, Reganton Pamintuan, Andy Arcelia, at ding Madam Kaladwang Purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka karera. Grasya at kapayapan, ginatang Jesucristo, lugod ng Diyos, ating pamisan medong kang banal Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaan timorin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus sa tilo keka, ring amanong babebe alanganga, kanino ke pamunta, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus,
Mendatili mo keng tatayran, king kasalpantayanan, daring menuna na ke kami. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginang Yesus, pasignagan mo yung kasalpantayanan mi, kapamilataning tuto at mabi alimbawa ng komunidad ng Santa Iglesia. Gino pakalulo. Ginoo pakalulo. Patawaran mo rin kasalanan mi, o Gino, at manatili mo keng babaywan. Alang ko pas sumulong, karing biyemi, at tiran mo kaming painturo, king biyelanganga. Amen. Manalangin tamo. O mapamakalulo at tapat na Diyos, magsalita ka king puso ning kabilugan mong balayan. Pustan mong Yesus ay anak mo at talapagligtas mi. Idala na kay kami ing maya pabalita ning kay kang pamamatawad at tapat na lugod. Balumeng panayan mo naman kay kami ing yatad miya iting balita kading hanggang bisang makiramdam. Bustan mong agyaga na kami ning kay kang banalay espiritu. Ban mi ka biyaya ing ebanghelyo karing puso mi king sablaming pamisip amano at dapat. Banlaluyang maging kapani-paniwala ading sablang tao masabsabdang panayan ing ganap ng panyatang Hesu Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Nga nang sasabi ning kekatang Diyos, pamatulan nyo la ring taong kakong pinili, pamatulan nyo la, pasiknangan nyo la loob, ding memalen ning Jerusalem. Sabyan nyo karela, king miwa kasana, ing kasakitan adelanan do, at mi patawarano ing kasalanan do. Sapat no ing parusang binyeko karelo. Ing meto nga siwala, kukulisak no. Isadyaye para king Gino, ing meto nga dalan, king kakewan. King desyerto, gawa kayong dalan na matulid, para king kekatang Diyos. Ing balang lambak, tambakan niya. Ing balang bundok at bundok-bundukan, patagan la. Ding gurul-gurul, panten la. Kanita ing ligaya ning Gino, mi bulalagya. At ding sabla, iti akit da. Ing Gino mismo, yaing kaniti migsalita. Mukyat ka king matas sa bundok, o masayang tubod, king Sion. Isalita mo ing mayap a balita, isikan mo ing pamanyawos mo. Masayang tubod, king Jerusalem, magsalita kang masikan. Eka tatakot, sabyan mo karing balen ning Huda, king karelang Diyos, daratang iyo. Ing Ginong Diyos, daratang iyo, kambening upaya, pasokwa na lo, kayo ring sablang lelangan. Darala na lo ring taong kayang kinabos. Anting pastul, ingataning kayang kawan. Ding malating tupo, kaya lang tipunan. Karing takdeno, karin na lo kumunan. Dinggain duro, kaya lang tayrian, king mitmong kaingatan. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kay kami, o Gino, inganakamong ekukupas. Sopan mo kesa at iligtas. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, inggan kamong ekukupas, saupan mo kesa at iligtas.
Ing sasabyaning gining Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang mikitakot kayo, at kanita king kaya katang labod, manatiling kayang lingap. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingga na kamong ekukupas, saupan mo kesa at iligtas. Misaganay nga lang kupas sa lugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran macho iba't king banwang matas. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingga na kamong ekukupas, saupan mo kesa at iligtas. Wa ipagkalub ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakaling kekatang pupulan. Manimunaya kayo ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingga na kamong ekukupas, saupan mo kesa at iligtas. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, San Pedro. Pakamalang kong kakaluguran, eyo kakalingwan ini, para king Ginoo ing metong ayaldo, mengari ang libong banwa, ating libong banwa, mangariyamo metong ayaldo. Ena piliban-liban ning Ginoo, ing pamanupad na king kayang pengako, ante mo'y ingisipan daring aliwa. Diri na nalamong panahon ding sabla, balang sumisi at magbalik alup kaya. Uling enaburi ing mipahamak ya, ing ninuman ke kayo. Dapot ing aldo ning Ginoo datang ya, ante mo ing metong amapanako, king aldo ito, ing banwa mamaksing ya, at matda. Ding batuin at planeta malasola king api, ating sablang atyo king yato masilab. Anti na ning makanyan, mirinang kawakasan ning sabla, nanong uring pangatao, ing sukat mayakit ke kayo. Sukat kong mibiyebye mitmong kabanalan, at king ganap akasuywan king Diyos. Kabang panenayan niya at pamalagwanan impanyatang ning kayang aldo, daptan nyo ing sablang agyoyo. Ita ing aldo amilablabya ing mabilog abanwa at malasoya at ding batuin at planeta mga lasola king pali. Dapot, intunetang panenayan, ya ita impenga ko ng Diyos, ing bayong banwa, at bayong labwad, anong numiral, ing ganap akatuliran ng Diyos. Inya, pakamalan kong kakaluguran. Kabang manenaya kayo para kingaldo ito, daptan nyo ing sablang agyuyo, bakong maging mapayapa, pamibyebye, malinis, at alang kapintasan, arapaning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat din Diyos, parangalataya ko ang ngayang pagalita.
daklat akeyang dalanan, ding sablang tao, akit daw, ing pamagligtas ng Diyos. Yung ginamanatili kaya kayo. At keka ang timorin, Pamipasya kay maya pabalita ag pangkang Marco. ligaya keka o Ginoo. Itiya ing maya pabalita tungkol kang Heso Kristo, ing anak ning Dios. Bigmulaya iting balita kanitang matupad ingula ning propeta Isaias. O yan ing kakong tubod, aparala kong makawuna kako, makawuna keka, isa dyan ing kekang dalanan. Sasabihan na naman ning metong akukulisak king desierto, isa dyaye ing dalanan ning Ginoo. Itulid je ing dalan, akayang tuntunan. Dinatangya at pepakit Juan king ilang, manaral king binyag ning kapanisyan, para king kapatawaran ding kasalanan. Ding sablang tao, king kabilugan na Judea, ampon king Jerusalem. Mintala king desierto, ban makiramdam kang Juan. Pisyak dala ring karelang kasalanan, at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Megawaya king buwak kamelyo ing imala ng Juan. Kapiraso yang balat animal ing peka sintunon na. Doron ampon pulot pukyutan ing pamangana. Nganang menaral Juan. Ing daratang akatuki ko, lalo yung mayupaya kesa kanako. Kalagman karing tali ng sandalyas, eko karapat dapat. Ako pipinyaganda kayo, king danom. Dapat iya, binyagan na kayo, king banal ay Espiritu. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. When I was still young, I used to be an altar boy. And we enjoy going with our parish priest every time he is invited to a meal. There is a saying in Pampango. There is a saying in Pampango. Nung anang bisa kang, what's that? Nung bisa kang may kataba labi, tuki ka keng pari. Nung kanong bisa kang may kataba labi, tuki ka keng pari. It means to say, if you want to eat good food, go with the priest. Because when the priest is invited, all the good food is always offered to him. One day, after saying Mass in one of the barrios, we were invited together with our parish priest in a luncheon. As we sat at the table, enjoying our sumptuous meal, I noticed that there were so many visitors coming.
So I became curious. So I asked my parish priest, Father, what is the occasion? He elbowed me gently and said, shut up. Just enjoy your food. Because I also do not know this occasion. Tama na. Sabi niya, stop. Kain ka ng kain. Ako rin di ko alam kung anong celebration na ito. So that little experience I had, sometimes or somehow, describes the way we celebrate Christmas. The year in and year out. By this time, we usually prepare ourselves for this Christmas by going to the malls, buying clothes, dress, shoes, gifts for our loved ones, for the families, for the friends. Then we decorate our houses with Christmas decors, Christmas lights, beautiful lanterns, and so on and so forth. And also, we make preparations for the many celebrations we usually have. For instance, Christmas parties, reunions, class reunion, family reunion, and all this. But then, when we begin to think about it, what are we preparing for? What are we preparing for? We tend to celebrate Christmas like the pagan Romans. Drink, eat, and be merry. And forget what in the world we are doing this. We are doing all this. Where in the world we are doing all this. We don't even know sometimes the reason why. Because supposed to be Christmas, which we are preparing, particularly during this Advent, is a religious affair. It is the birthday of Jesus. In fact, ano bang kahulugan? Anong kahulugan? Anong kaugnayan ng lahat ng ating mga preparasyon na ito in terms of our preparation for the coming of the Lord? Remember that Advent is not just a preparation, it's not just a preparation for the coming of Christmas, but also for the second coming of Christ. And you know that in every Christmas that we celebrate, Jesus is coming to us in a very special way. Are you aware of that? He is coming to us. Every Christmas celebration, Jesus is coming to us. He is dwelling in our human heart. He is dwelling in our human heart. He is bringing us gifts. And that gift is no other than Himself. Himself. He is offering Himself as our special gift on His birthday. Yun ang isang mahalagang dapat natin kilalanin sa ating buhay. Every Christmas that we celebrate, Jesus is coming to us in a very special way, making His dwelling in our human heart. If the Lord will dwell in our heart, how can we make this celebration really meaningful as it is intended to be? A celebration of Christ's birthday. How can we make this really meaningful?
If we are interested in really preparing and celebrating this Christmas and preparation for His second coming, let us listen to Saint John the Baptist in his invitation. In the Gospel we have just proclaimed today, Mark, the evangelist Mark, put into the lips of John the Baptist the prophecy of the prophet Isaiah, saying, prepare the way of the Lord, make straight His path. Prepare the way of the Lord, make straight His path. If Jesus is coming to us and will dwell in us, in our heart, let us prepare our heart in trying to make straight the many crookedness in our life, in our heart. The many crookedness in our life, in our heart. To prepare His coming. Because many times we do not recognize Jesus coming, we do not notice His coming because of the crookedness of our heart and because of the many preoccupations of worldly desires in our heart, that Jesus have no place in that heart. Kaya pagdating niya, wala siyang lugar. Punong-puno ang puso natin ng mga bagay-bagay na makamundo at ng mga bagay-bagay na hindi tama, mga crooked ways in our life. And so, all these things will hinder the coming of Jesus and His dwelling in our heart. So to make this celebration meaningful, to be able to receive Jesus on that Christmas day, let us make a proper preparation. Ang hirap kasi, sabi nga, yung that particular passage in that book, Little Prince, sabi niya, what is essential is invisible to the naked eye. What is essential is invisible to the naked eye. Many times our preparations for this Christmas are superficial, not substantial, not really important. Ano bang kahulugan, ano bang kaugnayan ng mga stars na ito, ng mga bagong damit, ng mga bagong sapatos, ng masasarap na pagkain, sa pagdating ni Jesus? Anong kahulugan ng mga ito? Ang mga preparation, the way we prepare ourselves, we prepare our houses, making it so beautiful with those lanterns, with all those Christmas lights and all those Christmas decors. Jesus will dwell not in our house, but in our heart. So we have to prepare and make straight the crookedness of our life. Let us be aware of this many crookedness. For instance, the crookedness of separating faith and life. We profess our faith in God, but we live as though God does not exist. We profess our faith in Him, in our prayers, in our proclamation of our faith. But do we live that kind of life? Many times we live a life as though God does not exist. No. The crookedness of giving more importance to prestige, power, wealth, fleeting pleasures, more than what Jesus is promising us, eternal life, heavenly bliss. These are our crookedness. The crookedness of this
greedy, rich, and powerful. The greedy, rich, and powerful who robbed the dignity and rights of the poor and the weak. These are crookedness in our life that hinders the coming of Jesus. Ito ang dapat nating i-repair. Make straight His way. Make straight His way. Now, what shall we do? What shall we do in order to overcome, to make straight all this crookedness in our life? In this gospel, St. John the Baptist is proclaiming the gospel of repentance for the forgiveness of our sins. Repent. Repent, for Jesus is coming. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, pagsisisi ng kasalanan, paghuhugas ng ating mga kasalanan. It is more of an internal preparation. These are the essentials. These are the essentials. More than what is worldly. More than what is the sumptuous food that we prepare, the many dresses, clothes, or whatever that we prepare for ourselves. Hindi yun ang kahulugan ng Pasko. Hindi yun ang kahulugan ng pagdating sa atin ng ating Panginoon. He will dwell in our heart. Let us prepare our heart. Make straight His path. By celebrating that sacrament of reconciliation. Pangungumpisal. Ito ang napakahalagang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Pagsisisi ng kasalanan, pagbabago ng ating pag-uugali. From being worldly to being spiritual. Because this celebration is something that is spiritual. Something that is spiritual. And this is the best way to prepare ourselves. Pagsisisi, paglilinis ng ating budhi. And that we can do by preparing ourselves for a good confession. Kung minsan nakakalimutan natin ito, ang tunay na paghahanda. During the time of John the Baptist, he lived not in accordance with his own time. Hindi siya nabuhay ayon sa panahon niya na kung ang lahat ay nabubuhay sa pagkakasala. He lived a different life. And He is inviting us to live, not conforming with these worldly desires, His presence. Because His presence will give us joy more than anything else. And He gives us salvation, kaligtasan. Ito ang regalo ng ating Panginoon sa araw ng Pasko. Sana ito rin ang this must be our desire. This must be our desire for this coming Christmas. Hindi ang mga bagay-bagay na regalo, pagkain, whatever, mga occasions, mga parties. These are all fleeting. After Christmas, anong mapapala natin? Kung ito lang ang naging obsession natin. Drink, eat, drink, and be merry. And then what? And then what? Pagod, no? Headache, sakit sa ulo, sakit sa bulsa, sakit ng loob. I have been saying, ang pinakamasakit, nagbigay ka ng marami, tumanggap ka lang ng konti, kaya masama ang loob mo. Grabyado ka. Sama ng loob mo. Kasi ito ang binigyan mo ng pansin sa Paskong ito. Mga fleeting, mga pansamantalang kaligayahan. Then after that, anong bunga?
sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng tiyan, sumobra ka sa pagkain, at sama ng loob. Sama ng loob. So, St. John is inviting us to make, he is asking us, dare to be different this time. We dare to be different this time in our celebration of Christmas. And in this way, we can make a difference. And this Christmas, hopefully, because of this pandemic, it limits us in the way we celebrate it, in the worldly matters, in the worldly way, ang Paskong ito. Dahil walang maraming selebrasyon. No? Sana we take this opportunity to really celebrate Christmas the way it is intended to be. Let us dare to be different this time to make a difference. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad taway, tamang ampo. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, igpang lubos mayupaya, may ngawaking banwa ang poniato, king sablang mayayakit at mayayakit. At king meto nga Gino, Yesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos. May bayit king igpa, bayo pa king sablang panawon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto. May bayit megawa, kaya king panga Diyos ning igpa. Aking kapamilatana, megawaing sabla. King wali tamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipayo ibat banwa. At may katawan niya ang tao, lalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, pawalita mo naman, lalam ng upayang Ponsa Pilato, linasaya, meteya at mekutkot. At sinubli ang mebye king katlungaldo, agpangking ula ring kasulatan. At minakit siya banwa, makaluklok wananingig pa. Pasibay ang datang mitmong ligaya, banmokom karing mabye, ampon menga mate. Ating kayang kayarian alang kapupusan. Sa salpantaya ko, king banal na Espiritu, Gino at babiyebye, amin ibat king igpa, ampon king anak. Akam ningi pa, ampon ning anak, miyagnan mi sasamban, Ampon mi paligayan. Menos bukyo, king kapamilatan ding propeto, sa Sa salpantaya ko, king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko yung pangasublirang mering mete, ating bedatang ilang hangga. Amen. Bisan metong tasa na, king panalangin, kambering sablang misasadya, king dala ng Gino, at nga tamang sumapi. Sapan mo king misadya, king kekang dalan. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Kambering sablang magsadya, para king binyag, at kaya bering sablang pamilyang magsadya, para king pangabinyag ding karelang bayong bayit ay anak. Manalangin ta, king Gino. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Kambering sablang pengaring mituturo, karing karelang anak,
karindalan ning katuliran, at kaya bering sablang katikista, amayayatad king amano ng Ginoo karing aliwa. Manalangin ta king Ginoo. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Kambering sablang misyonero, amayayatad king kasalpantayanan, karing makarayo, at kaya bering sablang manaral, king ebanghelyo, at kukulait karing disyerto ning yato. Manalangin ta king Ginoo. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Kambering sablang daralan kasakitan, at sasyo king karelang lungkot, at kaya bering sablang may bating na kapanaligan. Manalangin ta king Ginoo. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Kambering sablang komunidad kristyana, amagkapilit mi biyebye kindala ning Ginoo, at kaya bering sablang manaya, king ganap ng panyatang ning kekatang Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Saupan mo king misadyo, king kekang dalan. Piling pa magsaya, maging alok ni kekang lukod, maging dalit ni kekang tulak, maging kekang katawan mo, Ginoo. Lawen me Ginoo, iting tinape sinira, ning sakit at lungkot, tinape ni pagal, tinape ni kaplas, gawan mo nang tinape ni kulang, maging tinape ni pamagsaya, maging alok ni kekang lugod, maging dalit ni kekang tulak, maging kekang katawan mo, Ginoo, maging tinape ni pamagsaya, maging alok ni kekang lugod, maging dalit ni kekang tulak, maging kekang katawan mo, Ginoo. Manalangin kayo kapatid, manikalakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya, arapan ng Diyos, upang mayupay ang totoo. Ang kapangisan, tindaw, kailangan, ikapulit at kaligaya, ikemataing kasaklala, hindi mabilog ng banalakapon mo. Ay paming biglalang, nung alaka, alakeng sikanan, kabangan tabenan mo kami, kikikang pakalulo, tagapan mo ring ayon may panalangin. Itiyan man biging kapamilatan ng Kristong Ginome, Amen. ang ginamanatili ake kayo, At keka antimorin, itasyo ring puso yo, makatasno king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang paratit naman ka rin, o ipa Diyos king alanganggat, lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo. Inyamig pa kang babayang may kasawat kay kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at bigla ne para kay kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panayan may itangal do patangi Kristong Ginome, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kamayasan itang kaligtasan na pangako na, ang ini paninayan mi, king meet mong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sa blangkoro, ring anghel, karin banwa, darilad mi kay kang ligaya, then makebe alang to ng babi kapurian kay ka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitno yang banwa, mitno yang yato, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana.
Itugtog may ng Espiritu mantimayang titipang ambon kareteng ayin may. Ban pabanalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya. Ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lob dinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinmaning tinape. Pe pasalamatan ka. Pirason At binyane ka rin kayang disipuluwat nga na. Kunan niya iti kayong anak kanan niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuwaning kalis, pasibayin pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipuluwat nga na. Kunan niya iti kayong anak minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indaya ning bayot talanganggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para kalit sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan kana ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Inyangin ang gaganakan mi, ang mapamakalunaging pa, ang kamatayan at pangasabihin ng mebiye. Darawan may yakit ay ting tinapin ng biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kansanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan may oyig pa yung banala kapulungan mo ang makalaganap kimabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa. Florentino, kay kaming Arsobispo. Ding sa blang Obispo, pari Diakono. At di sa blang susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming minunanang pepainawa, kimpihong kapanayan ni pangasubling mebie. Idala mo la, di sa blang mayang mo nabiya, kay pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat makamit kay bilang angga. Ban kambiyanin mo na Virgen Maria Indo ng Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiyanin sa blang banal, ami biyebye, kalugod-lugod keka, king kikabaning panahon, apur yan ata paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos yung may payang tutok, kagam ng banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman kay ngalanganga. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Ngayon mo na lang tayo ng kapanaligan at lubot kay Ngigpa, kari nga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Dadaming kayarian mo,
ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parating yung pamandalipaning kasalanan, at may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panay at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ing kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babaligdan kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan ming kasalpantayanan, yung padala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay ka ang tinuri. Yung magtayag wagani kapayapan, king metong at metong. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan mo kami, Agnus Dei Cinolis, peccata mundi, nona nobis pacem, nona nobis pacem, nona nobis pacem. Di Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, nun laring mayawos king apunan ng kordero. Yun ay ko dapat papalawos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Tao ng Kristo, Amen. panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, kumiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Igpa, pagkaluban mo keng pamangan ay batbanwa, iturong mo keng bibiyebye, agpangking kekang kabiasnan at lugod, karing bage, karin banwa, kapamilataning pamakirakemi, kaniting misteryo. Ipagkalumayti, kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Pangadyan tayo pongeni ingoratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalamuiti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amababye ampon mag-ari kambe mo, king kametongan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay indoning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayo at kanwanan a Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Kapabaluan po, kempong daratang Martis, December 8, Day of Obligation niya po ito. Kailangan tamo pong simba kanita. Kapag masosya niya po ini, king kafiestaning Virgen Immaculate Conception. Adwala po ding misa tamo kanita. Ita pong alas 6 at alas 8 na po ning abak. So ulitan ko po, kempong daratang Martis, December 8, Day of Obligation niya po ita. Kailangan tamo pong simba. Iti po kapag masusyanin ng kapiestaning Virgen Immaculate Conception po. At din kaya katamong Santa Misa, alas 6 at itang alas 8 na po ning abak. Dakal pong salamat. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos. Ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, sumisita sana at painggulot ka rin kaya katang kasalanan, anting kapagsadyan king panyatang nakikatamo ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kulisak kong imutula, kulisak kayong masaya, ena kong malungkot muling datangyan Ginoo. Kulisak kong imutula, kulisak kayong masaya, ena
sa